Ya kini kejing ki layalam do Presiden ka New Trap National Youth Movement HNYM ubak luwes dok tedong ha kabakino ngelam bagi dekat kaseng gilawan beneshim bentah kini kejing ki wala gibor penyak distrik kila penjari ka kendon cis pak sau pusau CRPC ne ko hukum kebala mana bani lumpat ba bat lasaki bagi pulet kila sertap ikene gejaka bat ha keleng ki bentah jo kenong ba ka HNYM ladan kejing temu ban penlong ya kini kejing ki syajan ke secretariat mereka kibor penyak distrik bat kibor pulet kila khanglat kinong ngelam kene keseng bandet penlong jeng ki syajan secretariat namar bala penjari ya ke kendon sispak sau pusau CRPC kinong ngelam bat kidkot ke HNYM kumta kila let ban penlong no kejing ki jengki hajan ke civil hospital ha ke bakilara kejing tho bat kila perta jamru bagi samla kim dan kami kita masa neki festival mereka dan kam ki jam bat kila pen pauru bahak kejela Meghalaya ki babon ki kam kilet ki bre ki bamne ne kejela om ki samla trai jela kene keseng kala dawan ke sarkar bagadai ban shim kia ke jing ke bagi samla ki kendo namar ke jing kerdo kam bat ke sarkar kadai ban shim ki senja man ai kam ai jam ki samla uba do todong ula dawan ke sarkar jela bagadai ban tauno ek employment policy ha ke jela kenang ba kan penting kinai ki samla ke jela bakini okam ha ki company ki beren hakeleng jong ke jela balada ke sarkar kamla bandai keseng HNYM kan setau hino yala ke jong ka employment policy Balai ingi persya kejing dia cakap puta sakiwai pat kita benriau. Balai ingi persya ya kejing wan pela sakiwai kita benriau hapo kari ke jongi. Balai ingi persya ya kejing wan tei ya kita ki company beper hapo ke brin new trap ke jongi. Kalang namar ba kini ki company bat kita kiwai kejing mentoi bala warra ada kita ki private company na bar kita tang kejing yo onong ya ki brin ki mana bar. Utrari telah mengaku Yan patang lagi negisi ke Balaja po Janda Hills Katop Samsimen Kala abad di kiwa heksinong Jong kita ke area Hagaba Makihi ki omba Nakaliang jongi Nilai NOC ya kene ke Top Samsimen Nang tak susu Kabak hamsko putar galong Bakini ki wahai eslong joka East Center Hills kimi menen ki ang bangi peramjor ya kitu kibat tim sang yau DC Deputy Commissioner jongkau East Center Hills ubang asya ladat ya wai perna persam jengi hadu pandemi Islam hapdeng surok kim pendram kini ki wahai eslong jong kita ke Center Hills ya ki mendari kalat rembai kalat kejawai kalat kakliriat kalum senong kalau lacak aktijan hibar jela hato kiai mo kita kiwa hek senong bat kita ki doloi jong kita ki area indawana ke sarkar nadu ke sitrek jong Julai arjar puar ngilapo ke memorandum hak akti jong CM kontrak sangma haga pratrik uno bambar arjar puar ulakhot yangi badakran hapo sambar jong hapo office jong sekretariat ha ketai gaji akan do dai ba ba kubur ba kene ka isu kaladan kam sisa uya tho ingi bangila warra kita ki company ki banai kami ki samla ki jonge ulai tho ingi uang bangila dan sibun kita ki jik themu jo ke sarkar banwan ra ban ai kami ki samla ki jonge. This is the very genuine issue and I like it one ngara sutrat palat ya kene ka isu handrai uang padba, let us examine this matter in the cabinet and we will inform you after the cabinet decision. Pratri kuna bambar arjar arpuar ngilayai up hadu arhajar arpulai August mentalai puai terik
la jan dap biak cisnam kita ke kular ke jong udia obreu ubashuem tangga kular ilam yak jing ot jing nam tu kisamla ki company kemelakaran da washerman jungi Sekhmat agricultural cell ki babon ki wan ka top sam cement kadan ki cement factory aja tels ki steel factory hapo berni bat kiwei hapo dapsat umya mangte ki industrial estate angti ki kelalong penban ki kabuk siarna kebenta jong ki non tribal bagi wei pat ki jat benriu ki pai wer ki pai ha manwan man yo apalah ki negeri ki jome kata mangi klari tai mulok ni lahap shisong klem kam klem jam nang ta menta kajor sa ka jing ya khai drugs ki khna ki bala nang lasta ki myo asu ka kam ka jam menta banirap hayen ki marse ban le khai no da drugs o drugs la salat ya ki jat benriu ka jong kakiat kala selat dia kejai bendera ko jongi kartun kajing pat jongai ke statistik kajing dan ki one store hapo ka jela Meghalaya kidan prospa arfon nyau teli prospa teli dak kita ki one store kidan hapo upur usan jo kabrin nyau trap kan bahasa garohels kidan tang arfon nyau teli what is this ka clear dia nak tangada udun wei rustar wang ban peniap ban le thama ban jab thama yo sendang khasi sipan bon da ki pungkiat kini kila no ya phi ogorna sama warna ya ki pras patli ki one store hapo kabri nyau trap kan ba hapo jakala jong tang pa arpo nyau tli ha ki nriu tli kisan tli ki district kani kadai ki jinge kabang yoi hak zakam un grade ki employment policy ban ai kam aja mik samla ki jungi wara pan badi ki one store kenang bagi dik samla ki nop hakadi entagel adi ki thianala kindi tang buat tanglang kindi kerni hado kinda thianala kinda yap sendanak slapat hai kane ka bot jok ki marsiang ka bot jok ki nong to ki nong lute bar kane ka bot jok ki brio ki ba shon ya ki zat ban rio ko jungi nge dai ban long ki ba husiar kane ka bot jok ki brio ki banabar ki bakal penjap do no ya ki zat ban rio new trap da ka ba pendo ni kini ki pungkiat ka jing thmo jungi abang iwan hang ni kamot bang ikwa ban persngau lane ban dawa tang e nau konra sama ba udai ban penbat lane ban sna no ekene ka bardor kenang ba kum kasang ngen la ban i kata ka jing ket khre ka jong u ya ka jela bat ya ka jai ban riau nyau trap nyau skum ka jongi ka employment sel jo kasang kan sedang ban khara khar huri hura na do asai kasni padai dukan hangno ngin rat na phang padai hapam ngin rat na phang ka bam dan ki kot kisla lada ka dan ki kot kisla ni sai pai lada kla in balet ngin kendang na phang lada ban dang no kana tingin ya ki district level nadu ka west castles nadu west castles south west east and hills west and hills Riboy district south ka east and west nang ta bat ka South Kazil district ngire ban pet perman ya kini kinong wei kinong ar kibawan ban bela hakari ka jongi bat ngersa ada ka horda ada ka sang bada bat khanlat khanra napang ha kitu kijaka kislam trekam kiba penri ya kini ki mender ha po kabri new trap ka jongi kini gerang basdong kibaju INOC sa kitu kipawer kipaiha ba kinyo kambala ba kinyo level license kinyo trading license ngema amjur na kalian kesan HNYM bangin bot dien ya pi hadu pandalap pandang ilalap pin namlat nya kekti ke jongi nama risa ai pi ke jumpa kadis council baru kan ki palba kingat ba kadis council kadang nong syat harangan hong pi kadis council kamla balai lada la isu NOC da orang basno ngina mailar basin siru ka khandau menta phindi segi barjala lade sekino kini kiskol wat segi balang ru namar bagi i ka khandau jungi kala nang ret menta pat kilong den jungi kibdan caka wat bersenai ke yeng shong yeng sa kalaban kadap iki khalajat
kamanarting kamau blai kapentor bekiwe-kiwe kedap di kerajaan mano bari kini kidai gitu ge spa ki badan yeng ki bakangar spa kajot kajai beliau kan ne dai namar ke jingkangar spa jam gitu ki beliau ki bom sam kanju iglawai jam ki khon ki ti ki jam ki dan namar ki dan spa ki skau ba kan ye kadai kakam kabang nila abat im sirta jingem lara filayap so ha tu para tu ko spa ki jam pi